Hello, Tashidale to everyone. Welcome back learning basic reading Tibetan language. Today, the part 6 reading practice. Hat Sutra Sherap Nyingbe Do. Okay, let's start. Sa gata garata tha ma dingbo me ta me tha me thareta tha jigu ti ma dingbo me ta me ti me rana ro ma dingbo me ta me ro me ra dingbo reka rek paeta cha ma dingbo me ta me rek cha me cha naro cho sa che ma dingbo me ta me da naro do che me do ma kigu mi ka mik ga kigu gi ka ma sa kam mik gi kam ma dingbo me ta me pa na sa ne me pa ne ya kigu yi ta yi ka ye ta kya kigu ki ka ma sa kam ma dingbo me ta me yi ki kam me ya kigu yi ta yi ka ye ta kya kigu ki yi ki rana ta na ma nam para par nam par sha dingbo she sa she pa a kigu yi she pe ka ma sa kam ka ye ta kya kigu ki kam ki para par da shabgyu do par do ma dingbo me ta me da naro do me do ma ra kigu re ka rik pa ma dingbo me ta me ma rik pa me ta me di me ro me rekcha me che me do migi kam me pa ne yigi kam me yigi number she pe kam ki par du me do marik pa me ma ra jigu re ka rik pa marik pa sada se pa ma dingbo me ta me pa na sa ne me pa ne ra ga da ga sha jigu shi ma dingbo me ta me ga shi me ra ga ta ga sha jigu shi ga shi sa ta se pa ha jigu yi pe se pe para par da shabgyu du yang a yang par du yang ma dingbo me ta me da naro do me do da dingbo de pao sha jigu shi na shin da shabgyu du de shin du sa da da shabgyu du ka duk pao sa nga ta nga la ngal wa da nga dang dungal wa dang ka shabgyu ku na kun
áo bài da cha sập du chung à chung wa dang kun jung wa dang áo ga naru gok ka gok pa dang a dang gok pa dang lama lam ma dengbo me ta me lam me ya dengbo ye sha dengbo she sa she ma dengbo me ta me ye she me marik pa se pa me pa ne ga shi me ga shi se pe par du yang me do de shin du du ngal wa dang kun jung wa dang gok pa dang lam me yi she me tha naro tho pa thop pa ma dingbo me ta me thop pa me ma tha naro tho pa thop ma thop pa yang a yang pa yang ma dingbo me ta me da naro do me do sha a chung sha ra ki gu ri a ki gu yi shari pa shab ju pu shari pu da dingbo de la ta 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 wa sa we na de ta we na pai da chang a chang cha shab ju chu pa chup sa dingbo sem ma sa sem tao pa pa chang chup sem pa ra na ta na ma sa nam tha na ro tho pa thop pa ma dingbo me ta me pa ha ki gu yi pe thop pa me pe pai da cha ki gu chi ra chir sha dingbo she sa she rap pa rap kai da kya ki gu ki she rap ki pa ra na ro ro la rol pa rol ta shab ki tu pa rol tu pai da cha ki gu chi na chin pa la chim pa la pao ra ta 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 dingbo ten na ten cha ki gu chi nga ching ten ching gao na sa ne ta dingbo te ne te sa dingbo sem ma sa sem la thop pa me ma thop pa yang me do shari pu de ta we na chang chu sem pa nam thop pa me be chir sherap ki parol tu chim pa la ten ching ne de sem la ta me di me ro me rekja me che me do mik gi kham me pa ne yi ki kham me yi ki number she pe kham ki pardu me do marik pa me marik pa se pa me pa ne ga shi me ga shi se be pardu yang me do de shin do dungal
와당 군중와당 곡바당 람메 예셰메 토빠메 마토빠양 메도 샤리부 데따웨나 장춥 셈바 남 토빠 메베 칠 셰랍기 파롤 두 침발라 땡징 네데 셈라. Okay, so this much for today. So we've just finished the part 6 reading practice Hatsudra Sherapnyingbu Do. So you can see a link below this video. Click on link and download PDF file. Enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jalyong. See you later. Bye for now.